Fast food. Koliko je brz u stvari? Očigledno, nedovoljno. Ajde sad, odmah pritisnite subscribe pa da krenemo. Valja uhvat ovu brzu hranu. Svi smo već i previše dobro upoznati sa raznim fast food restoranima i sličnim gdje možeš na brzinu zgrabiti neko smeće i pojesti ga. Ali, ko od vas se je ikad upitao koliko je u stvari brz ovaj fast food? Poznate su nam rečenice raznih samozvanih fitness guruja, ono si što jedeš. Još više to voli koristiti oni bledoliki travojedi kako bi omalovažavali sve ostale koji uživaju u jedenju mesa. Pa šta bi onda oni trebali da budu? Čovjek proteinski prašak i čovjek maslačak. A što se tiče ovih travojeda, ma nek misli šta hoće. Oni mene ne vrijeđaju, jer moja hrana sere po njihovoj hrani. Pa ko je sad budala? I dok nam je sve to nekako jasno, brzina fast fooda i dalje ostaje misterija. Baš zato sam se odlučio da danas neću pričati o tome kako je fast food nezdrav, kako je to sranje koje nas ubija i zbog kojega se debljamo, kako je to krivo za dijabetes i za mnogobrojne druge bolesti. Neću o tome jer toga ima na svakom koraku, a ljudi opet idu u takve restorane i jedu ta govna. Pa i sam ponekad. Burek, kebab, burger, sve to zvuči super, ali jeste li se ikad zagledali u onu gomilu mesa što se tamo vrti za kebab i pitali svoj mozak koliko vremena to stoji tamo? Da li je pokvareno? I možda još šta? Pitanje koje se u mojoj glamurdi pojavi svaki put kad vidim tu vrteću stravu je šta sve ima na toj gomili. Prije svega, kakve sve vrste mesa su tu uključene? Navodno, piletina i govedina. Ali nisam baš siguran. Ja ponekad kad odem sa kolegom tako pojest nešto od tih gluposti, pa on naruči kebab, tad ja volim malo zajebavat. Obično bacim koju poput, šta jedeš tu? Jel to zgažena mačka, golub ili je pacov? Reko šta god da je, izgleda taj tvoj fast food nije bio dovoljno brz. Tad bi ja njemu obično rekao nek pogleda u ono meso tamo što se vrti i nek mi kaže kako može biti siguran da nisam u pravu. A što je najgore, oko radnje sa fast foodom u koju najčešće svratimo nigdje ni mačeta ni kučeta, ma ni goluba ni bilo koje druge živuljke. Reko, evo vidiš, ništa nije dovoljno brzo za ovi. Ovi sve stignu i na gomilu za kebab bace. A u slučaju zgažene mačke, blago njima. Posao već odrađen, samo je postružu sa ceste i nabace gore. Nema sjeckanja ili mljevenja za burek. Tu sad on obično zastane, obrvu digne i konta. Ma jebi se i ti i tvoje gluposti. To leti na me, pa onda viče, daj mi radije jednu sirnicu. Tu ja obično puknem od smijeha, ali jebi ga. A šta ako sam u pravu? Nakon što bi on bio na pola puta sa sirnicom, ja nastavim sa zajebancijom. Jel to on sam usirio? Mora da je slatko kad si tako navalio. Ti nisi normalan, jel ne mogu u miru ni pojest? Šta ću mu ja kad je tako gadljiv? Kad jednom počneš djeci guzice brisat, tad te to prođe. Sada skočimo malo i na najpoznatiji fast food. McDonald's. Iskreno rečeno, kod njih ne znam šta bi rekao, jer ta hrana nije sa ovoga planeta. Masa koje se svo njihovo sranje proizvodi je uglavnom ista i liči na neku čudnu sluz iz svemira, kao iz ninja kornjača. To ni najmanje ne izgleda na meso, u koje on to posle sve obrade da izgleda. I sad ti misliš kako jedeš piletinu, teletinu, ribu, a jedeš sve jedno te isto sranje. Sluz iz svemira. Možeš ti mene jebat, ali ne možeš me ubijet da tu ima išta korisno za moje tijelo. Oni normalno šećera nakrkaju, da je tebi ukusno i super zarazno, ali to je to, tu dalje nema. I sad opet pitanje, šta sve se nalazi u toj masi?
sva otpadna surovina, ostala hrana, pokvarena surovina i još puno toga. Mislim da ni oni sami ne znaju. I onda on to sve još malo kroz kemikalije i ajmo. Jel sve to istina ili nije? Možda neko bude rekao da sve to baš nije tako. Pa možda, ali nešto od ovoga sigurno jeste. A meni je dovoljno da se zamislite. I ako samo jedan fast food obrok preskočite, da li zato što sam vam ga zgadio ili zato što ste vidjeli dublju poruku mojim riječima, u svakom slučaju, onda sam ja već postigao svoje. Fast food je ok da nekad malo guzicu obradujete, a ne da sa njim zamijenite kvalitetnu ishranu. Zapamtite, iako se to zove fast food, ovi majstori sa bureka i kebaba sve to stignu, što znači nije dovoljno brz ovaj fast food. To bi bilo to za danas. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovome videu i da se vidimo opet sljedeći put. Ne zaboravite da pritisnete subscribe i like za ovaj video. A za kraj, asa!